Koila matia hawara long men to monarvi herai ki klo jok ki ongdunga hem asarnung kan hoktun. Rada Parman Hamren Rong Sopia Long HDFC Bank Kangpu. Diopania Long Aron Ripen Forest Long Lea Long Hem Kachikim. Amar Jivan Adawai Kinang Jia Tumapan Isi Birta Kemi. Bangso dawai non ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long Along Setami Long Pon Ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nili kiso pray ningkan people tengelo kiso memar ke lason halo ye phong kiso phuo sorot phoming mang Bukati apa mek kecorot lason do kisu diabetes kisu bukan arkep lo doai da chulo ghadita kisu celang nam ulo di mapura celangam lo di kuda celangam lo gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesinam ge lo entar nona mangela so doai chu det pen ge asap tia do ni dan tar yang chelo chiklu yon dulu chu Clardak pen kachini jiapan Troxy 5 Hini Trop Pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon. Kardom Pinikarbi Prime Time Bertang Ton Pen Arjuponik Thang. Non malom pardon ron pen RV ke jang penajok prek jamadi malong tomon herai ke klo penajok rada tuma hem asarnung kana hok dunang penangan dulung. Lason thot si pinile thota lakhain ko raphon ilip MEC constituency ke parlo koilamati hawar malom ada por phai ke pa por malom to monarve ke jabhut herai ke klo penajok ke ongdunga hemasarnung kana hok dundolo piniada por phai ke pa por malom men to monarve ke janghut herai thepo nang ke klo dunajok koilamati hawar malom ke ongdunga hem asarnung prithang anpindo Koilamati pen non pini therapeutic lo ni phai incore nar kep ani analo por phai kep pen tomon RV ke jang pen penana herai klo pen penana hem kana hok hangjo hang hai thong sidolo asi non mat nil tum ko bang ko ana hem kana hok la pen ko ana kisung ki phoma bang ko ana tum sila bangso herai klo pen kana hok dun ma nil tum non dirtain bom la Pinpur dami nilip ahawara long nonason hirai ki klo laki aningkan lang thak si lapuson bradatum akisung phonang bomlo athe bangso nilip a constituency long aningkan lang ta hirai thepo cloversi thekpon long bomlo bangso hirai ki klo hut ke ongdunga hemarit setami kana hokdun dolo lasi Karbiang Long Autonomous Council ki chari atum ahin pen akirap ki piponji aphansi rat pen katuningi padopon Herai klo lo hir kang tang hostogali hem do thai bin lo ta po mar lo mo herai thoke hem anta do thai pin hem anta po mar hem mar lo anta phari bari herai lo la pen la birenda mate an chu na de man ta pin lo an ka men mi pin lo an herai na ke klo Bangso kisung laki maduta kachipa jok ponji aphan un bontala pusona pora hut rada kisung ke rabdam laki Karbiang Long Autonomous Council atumsi arpulo apotsi rapon thekasonte misenji Tapi non jase medo bangke osomar tum school logo charli tu bangke jase med akitu kisung bangke apie putu na kitu kisung bangke lahano asi result pilap lo tapi non bangke admission je phana tangka paisa akitu kisung no apian pada labang so kisung long aku karbok dun tu bangke hemasar nu tinga phelang anta herai ke klupen klu wang ne lo klu kun ne lo kenana hem bangke hemar lo da langbung sai de lo lang sai de lo pirin da cham lab lo labang so kidu kisung si osumar ki bithi lapen koilamati hawar along nili hawar long bangke herai ke klu a hemarit kana hogrun pen hangjo hang hai kidu kisung mekri meglang so
กอยลามาที่เป็นแซมซอนอิงทีการเบียงล่องไหลปีร์เทลงมูนิดกิจันกิจาราปอร์หุดดีหินกิริมกิบีอดีมาติเบงสิตามีนังจันบอมโลลาซอนซี Housing Development Finance Corporation Limited มาติ HDFC เบงหินเป็นปัตติปีปอนซีราดาพาร์มันปุระฮัมเรนฮิทีบาริมโรเบิร์ตโครคอมเพล็กซ์ลงอิงปูปอนตังโล Reserve Bank of India มาติ RBI เป็น Private Sector พันเจสเมต Housing Development Finance Corporation มาติ HDFC เบงพันนองนำกิมีกิปีเป็นกาเจทังคลงอาฮาวร์อารัดกาจิงทูร์ดุนลาเป็นอันนิงกาเจเทตังกาเกทับอาปุรุเก HDFC เห็นโลลาบังโซตังกาเกทับอาปุรุมาติ HDFC Bank West Karbiang Long District อาเฮมปีฮัมเรนรองโซปีฮีทีบาริมาลงกิดามตังเทเรโปนิพายอิงกอร์ทรอกเซียนี West Karbiang Long Deputy Commissioner มาติ DC Krishna Baruari เด้งเป็นอิงปูปอนลาบังโซ HDFC Bank กังปัวลง HDFC ATM สิตามีบีปอนโลฮัมเรนรองโซเปียลงเกโดการเบียริโซตุมาพันสิตามีกามเกเคลมาลงปาร์โลปอนซีใบนองปีปอนปูปูปังดักปอนบางโซบิงกังปูเป็นอจอกฮัมเรนรองโซเปียลงสิตามีตังกากาจิปะจอยหินปอบรังปอนเทกปูลาเป็นลาบังโซลงราดพันสิตามีอาลีกิปีปอนเทกเจียพัน West Karbiang Long District Deputy Commissioner อาหินเป็นอาฮิรจุมีสิตามีปาจิรดุน West Karbiang Long. This is a very good sign that so that the financial transactions for the people over here, they will have a better revenue over here and best wishes for everyone. Thank you. Hamren rong sopia long lapuson thedung abeng nangkang pu pona bangki misen abirtalo athe hamren along ke beng elong long nian si dochot lasi lapuson nangki bi pon thega bangki hamren arada phan isi ningkarong abirtalo pusi rat pen ningje pon Sona long, sona HDFC branch ke bang bang tu rat naga pa melo. La pena business community pandai sia kini opportunity le pusi mathala. Angke non da hamren long bank wan lo kedo. Non pen la pena ke thompo. Ke thompo de. Ku bang bom lang non kapre pre ta non bang i cingkrang dang dola. Ialam lo ladak hamnan dai bank ke komping la masi long long ni pa dak arleng chingru pik pingam sila nona kimia apeng tuke ni pik la Nali ko na peno no pini ke bang. ni ucirapan Cera pandi. maki dak tenglong sa chilang rai mata pas Bangso HDFC Bank na pen HDFC ATM kang pu pon along hamren rong sopia long beha ki claim atum anparta political leaders atum chitu dun si misen pen HDFC Bank kang po jai mek pachun pon hamren pen Daniel Linghi Karbing Long Live Borpothar Police Station angkang anparta Diopani constituency ka parlo Silonijan Forest Range ke parlo angkang Diopani Forest Beat arlo National Highway thongke pressure cap atowar kung Bornir Jalong Aron Repen Forest along le along kopi koson pelani hem nangka chikim thip Birda kilong panating ke kidam tang hithi roi malom pen edon Forest along le along Rampansi hem ka chikim thek ponong lo Bangso jok Forest asai khiatum adim damsi thereponi phaing kora trogani labangso hem Ripon lo. Seda phi Diopani MAC Sraban Telenga bang adiman damsi. Chikim thunor pokapin khat pona teng pen halabang so ahem tona tuma bang puthot chikim pon thulo. Phirangke pena dim ka humri namahut hada ke do ghansiam tasa asopo motu tasa si laso long le kacherai. Seda non ke do bom ke Rajiv Kamorkar pusi pachini pon. Alang li pen ke than pon ke labang so long le ajirding frequency kacherai. Seta forest atung rangsi nang pripidak lo sita bangso PMAC Sraban Telenga chikimra dothunoi pu nang ke toy thu pensi nondo bom lo bosi che thandun এটা ঘৰ বনোৱাৰ পাছতে ফৰেষ্ট বিলাক আহিছে নেকি আহি কিনে কাটিছে আৰু কাটাৰ পাছতে আৰু কোন পৰা অৰ্ডাৰ আকৌ দিছে এই সৰ্বঙ্গৰ কোকাইটো অৰ্ডাৰ দিছে বোলে কোকাইটনৰ নামটো কি আছে কি নাম আছে মই ইমান নাজানো ন ছাৰ সৰ্ব মানে আপোনাৰ এমএসি হা এমএসি সৰ্ব নাই তাৰ কোকাইটো দিছে বোলে এতিয়া আৰু সৰ্বনে কি কৈছে কাজিয়া নকৰি কিনে ভাগ কৰিব বুলি কৈছে বোলে তেতিয়া ভাগ কৰিব নোখোজে মোটাটো Laso teng benle langdam pulote forest asai khiatum takka chohai un idejisi angring nang dokoklo Athenon ke Racharya ja Kongpen Forest Department atum angbongsi
ka che phoji asonsi thek ponlong lo la sila bangso ahem priunji priun e bangke laki ke wangjilang apora hutsi thek ponlong po কৰো ভনীটো আছিলে জামুগুৰি তেতিয়া জামুগুৰিৰ পৰা আহি কেনে ইয়াতে একটা মোটাটো ইয়াত মৰি গ'ল আৰু মৰা পিছত গুচি গ'ল আকৌ নতুন মোটা একটা লৈ কিনে আহিছে আমি চিনি নাপাওঁ তেতিয়া মোটাটো ক'ৰ পৰা ধৰি আহিছে মোটাটো মোক অলপ ফুটানি দেখা আছে বোলে ইয়াত মই সব মোৰ মাটি হ'ব সব মোৰ হ'ব গামৰাক একটা কাগজ লেখাই কিনে আনিছে দললি একটা লেখাই কিনে আনিছে সেইকেইটা মই নাজানো মই চিনি নাপাওঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ দেউতা আগত দখল কৰি মই থাপৰ খাই মোৰ দেউতাৰ লগত ইয়াত হাবি কাটা হৈছে আগত তেতিয়াহ'লে ভাবি আছিলে সি চাফা কৰিছে বুলি মোৰ দখল Bokajan pen anantirang karbing long lai Arniwang son thak thaksi Assam angkangarlo rakio hormu jesmet drugs kipavirji pora raikom saikhia tum kiri kakuruga sai kiding sonsi Lahorijan petrol posalong setame towar pi kiri kakuruga sai ding ponlo Lasonsi pinya da por phainer ke ba por malom kidam tanga por hut isi Arsik jit pen birta kilong ajok Lahorijan PPIC la pen C20 CRPF atum pen chelangsi ke ton ke lang ke pasikasai ding ponlo La pusona por hut ihum MN01EG 1464 Tata Nexon agaria long kiri kakuruga sai kiding ahut Gari arlo pen sabuna hom pen kithavet complicate ko rakia hormu mate heroin nepon long lo Ke nepon long check complicate ko a heroin katu kawe pangrumpe pen gram pharo phora troke pra trok an long pon lo Bangso heroin ke nep long lake gari arlo mithang pen kasonse pon isi jangthwang kro anungalong isi angdeng along pensi long pon lo Bangso long kacher abdul mate gari kate war bang phat nep ingnang pon lo Kachinang Chekabang Pula ke Manipur Senapati District Cycle Police Station angkang Songjang along Amekar Zilton Manlun asopo Pau Khanlan Manlun Artaningkan ingkora proxy pusi pang thekpon Kineblong check a heroin doan asat lang kelang chari ponji aphan Bokajan SDPO John Das ACS la pen dilai OCR dengsi pajir ponlo Bokajan pen anantirang karbeng long lai Ningkan pharo krisir kebra trokner kebra nerkeb aningkan Indian Police Service meti IPS aphar 41RR Assam Meghalaya cadres Bhaskar Jyoti Mahanta kedamta porhud Assam Police along Director General of Police meti DGP ang hoi setami khiponlo lapendon DGP ang hoi pen che open tet pen aphi puthot Assam Government pen Chief Information Commissioner ang hoi apai pekpon thulo Assam DGP Barim Bhaskar Jyoti Mahanta kedamtang arkoi sikloni phai thongke bra isiani si DGP arpupen chehek ponlo alangli DGP arpupen chehek pon det aphisi puthot Chief Information Commissioner anghoi kideng pon thulo non Bhaskar Jyoti Mahanta aphijong akimi Assam Police along DGP anghoi kepek pon thulake Gyanendra Pratap Singh IPS henlo Bhaskar Jyoti Mahanta kedamtang porhut Assam Police along Director General of Police mate DGP ang hoy kikhi pontanga bangkhulo alangli ke ningkan pharo kreser kebra trokner kebra ner kepahut Indian Police Service mate IPS likebra isi Rashtriya Rifles mate RR abech pen Assam Meghalaya akader si chongwai ponlo alangli ke claim ke damalong mesen la pen Assam Police aphan aprang ke ponchi along kaike kachepaduk pe abangpusi anong kachethang Bhaskar Jyoti Mahanta Assam Police DGP arpupen kachepadiani lamthe ki jai ponhut kaddu kawe police officers atuma phan chorote kanglo lapen Assam Police aphan ningkang samsetami sepaklang te kanglo police lake worengwar sai chokkali lake rad aphan sai ki claim pg aphan puta than pachini pon lason siakimi Director General of Police ang hoi ki pekpon Gyanendra Pratap Singh IPS aphan setami kaddu kawe chitodun pakpen kachirap dunji aphan pachini ponlo Mahanta aphan Chief Information Commissioner anghoi ke pek ponthu ke alangli Public Service along ajak ki ding pen ke claim tang lapen ke thekja ang theklo alangli phan labang song hoi ke pek pon pen Assam State Information Commission along kaching thur lapen ahok pet ke claim kiramasai ke thek pon longji aphan ning che thek pon rinti State Desk Report, Karbeng Long Live.
จังเทปินี prime time เบลตาเกลับออนซีกังตอนปนิกโล